s imenom Allaha, svemilosnog, milostivog. Uzvišen i blagoslovljen je onaj u čijoj je ruci vlast i on nad svime ima moć. Onaj koji je stvorio smrt i život, da bi iskušao koji će od vas bolja djela imati. On je silni, oprostitelj grijeha. Onaj koji je 7 nebesa kao slojeve, jedne iznad drugih, stvorio. Ti u onome što svemilosni stvara ne vidiš nikakva nesklada. Pa ponovo pogledaj, vidiš li ikakvu pukotinu? Zatim ponovo više puta pogledaj. Pogled će ti se vratiti klonuo i umoran. Mi smo najbliže nebo sjajnim svjetiljkama ukrasili i učinili smo ih za gađanje šeitana i patnju u ognju im pripremili. A onima koji ne vjeruju u gospodara svoga pripada patnja u džehennemu. Užasno je to boravište. Kad budu u njega bačeni, hučanje njegovo čuće i on će ključati. Gotovo da se od bijesa raspadne. Kad god se koja gomila u njega baci, stražari u njemu će je upitati. Zar nije niko dolazio da vas upozorava? Jest, dolazio nam je onaj koji nas je upozoravao, odgovorit će. A mi smo poricali i govorili, Allah nije objavio ništa, vi ste u velikoj zabludi. I reći će, da smo slušali ili razmišljali, ne bismo među stanovnicima ognja bili. I oni će priznati svoje grijehe, pa daleko bili stanovnici ognja. Onima koji se gospodara svoga boje i kad ih niko ne vidi, pripada oprost i nagrada velika. Govorili vi tiho ili glasno, pa on sigurno zna šta grudi kriju. A kako i ne bi znao onaj koji stvara, koji zna i ono što je najsitnije, onaj koji u potpunosti sve zna. On vam je zemlju pogodnom učinio, pa hodajte prijedjelima njezinim i hranite se onim što on daje, ali njemu se sve vraća. Jeste li sigurni da vas onaj koji je na nebesima neće u zemlju utjerati kad se ona počne iznenada tresti? Ili ste sigurni da onaj koji je na nebesima na vas neće vjetar s kamenjem poslati? Pa značete kakvo je upozorenje moje. A poricali su i oni prije njih, pa kakva je bila osuda moja. Zar oni ne vide ptice iznad sebe kako raširenih krila lete, a iskupljaju ih? Samo ih svemilosni drži. On zaista sve dobro vidi. I ko je taj koji će biti vojska vaša i vama pomoći osim svemilosnog? Ništa osim obmane nevjernici nemaju. A i koji je taj koji će vas nahraniti ako on hranu svoju uskrati? Ali oni su ustrajni u osionosti i odbojnosti. Da li je bolje upućen onaj koji ide pognut licem prema zemlji ili onaj koji pravim putem uspravno hodi? Reci, on vas je prvi put stvorio i dao vam sluh, vid i razum, pa kako samo malo zahvaljujete? Reci, on vas je po zemlji razasuo i pred njim ćete biti sakupljeni. A oni govore, kad će već jednom ta prijetnja ako istinu govorite? Reci, samo Allah zna, a ja sam samo upozoritelj jasni. Kad je izbliza ugledaju, ojađena bit će lica onih koji nisu vjerovali i bit će rečeno, evo, ovo je ono što ste požurivali. Reci, kažite vi meni, ako Allah pošalje smrt meni i onima koji su sa mnom, ili ako nam se smiluje, ko će nevjernike od bolne patnje zaštititi? Reci, on je svemilosni, u njega vjerujemo i na njega se oslanjamo. A vi ćete sigurno saznati ko je u očitoj zabludi. Reci, šta mislite, ako vode vaše ponornice postanu, ko će vam vodu na površinu izvesti? Istinu je rekao uzvišeni Allah.